Karena di sini di ruangan banyak batu baterai bekas nih. Jadi suka didaur ulang sama Mang Emul, nanti bisa jadi hidup kembali itu. Jadi ada setrumnya. Tonton CJ TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Mang Emul. Aduh, sampai jauh-jauh nih datang ke sini nih Mang Emul. Terima kasih. Tang rokok Mang Emul tah? Rokok. Ih, rokok mantap. Mang Emul, panggilin kopi. Antarkeun pare ka mana? Atuh ke heula budak karek ke. La ilaha illallah. Lah sing katanyaan. Moal sakedeung malila ieu. Mang Emul nih pakaiannya agak berbeda nih sekarang. Oh, Mang Emul pakaiannya agak berbeda. Pabrik naon atuh? Panghelaran. Pare. Jalanna. Oh, parena tidinya. Parena ti sawah. Kawan numan tadi harja. Bari kitu motor hade. Ada apa eta anu sarju kadinya. Kana galengan hade henteu. Bisa kan galengan. Sepeda umur bisa. Mang Emul nyamperin ke sini. Ndawah nu aneh di dieu Mang Emul. Oh. Sugan kumaha cenah di bejaana? Wan kumaha di bejaana cenah? Bisa. Betok bieu. Da kadinya. Aduh, pak. Mang Emul kena jong atuh udud-udud di dieu ari mal ngopi mah. Cen manis cenah. Yo. Oke. Coba buka anut kau nun. Naon? Kemari. Ah. Dagingnya daging. Ada kata mandoi. Tin daging meo. Aduh, yakin mesa gede kitu di satena. Di jitu nya. Nah, cenah dilakeun heula. Duh kumaha ke? Sadena dilakeun. Tah sarasap. Nah. Kumpulkeun deui. Ini kawan Mang Emul, salah satu vegetarian yang suka makan rumput nih. Setinggi saha deh di warung. Jadi tadi kidulun si Tio sahabat ke warung. Oh, pakai masker pakai masker tuh. Ini masker. Di waras tuh. Jil, ini masalahnya waras. Nah tuh. Sehat lah. Jauh ya tuh ada wing jauh banyak itu jauh kan iya demi penyebaran virus COVID-19. Berarti ini pasti sawah terus ngahelar sabaraha karung deui sabawon tas dibuat tak gacong ngaranna ti saha sadulur. Oh, atuh menang sakarung meureun gacong teh sadulur wah. Atuh sadu mah sakarung lah. Atuh sakarung moana karung raskin. Aduh, Mang Emul berkunjung ke sini kawan. Sadi muslang beli di tengah jadi sa ujung karungan. Yang seberapa kiloan? Beli di kilo 50 kilo. Naon? 50 kilo. Atuh 50 kilo wah alus. 20 kilo ke? Alus itu 20 kilo ge. Alus 20 kilo ge kasupna alus eueuhin. Oh, ini Mang Uhin kawan. Milikan. Motorna di ini motorna. Ngejung rugi. Aparean. Motor ngajung ge. Temboy. Aduh. Mang Emul kena prank. Tangkai kumaha meureun orang ngarek kieu unggul.
Pengen cangkelin serang. Moal. Ayo. 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 Kecil udah ganti. Iya, tuh meureun wae. Waktu sudah menunjukkan 2:30 nih. Da we saatnya pulang ya ke Mang Mul. Tuh balik. Terus saya nak ieu ya. Duh aing. Ti supan tas untung Mang Mul teu liwat tadi. Mun liwat beunang ya ku polisi. Operasi masker aslina tadi di dieu tah. Nah, karena di sini di ruangan banyak batu baterai bekas nih, jadi suka didaur ulang sama Mang Mul, nanti bisa jadi hidup kembali tuh, jadi ada setrumnya. Sok bawaan tah baterai Mang. Dan bagi kawan-kawan yang belum bergabung silakan bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi kawan-kawan yang selalu setia bergabung, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Mul panen batu baterai. Aduh. Kita jangan